Anya laki din! Ay, nagganas! Anya tinagganas asasawam iraw. Ay kwa, awan ara bakit? Adayay bagak, ket awan. Na, katno kay bagbagam tinagganas. Ay sinalbag kalaklakayan. Anya lakit din ne bakit? Ikamanan iti sabali kay papanan jim bagak. Sursurando ka, kaskala na asinan apaltat. Na, anya kasla na asinan apaltat asasawam. Talaga kaskala na asinan apaltat, di ka makaid na. Ti kayat mo, agsursur kalatan. Sa dino aya ti papanam. Mapanak agkuliglig. Mapanak agkulkuliglig. Hoy, irong abara irong. Ha? Maduktalak laeng at dababaem. Ka iti muscle kaw. Anya? Papanam irong, rabeeng, rumwar ka pailaang. Mapanak agkuliglig ara bakit? Ay laklakayan, agkuliglig ka iti rabeay. Tasan na pudot. Andamat silaw di kuliglig ko. Bigat aldaw kun rabi ka mapan agkulkuliglig. Di ka pa yun agin ina na. Apay ko mga ginanaakit nagganas di kuliglig. Anya, nagganas ti mapan agkuliglig kunam? Ati kaya ko sawan, nagganas ti mapan agkuliglig. Nang rona no at damak ang mal mo at tukak. Anya? Wen, nagdadakkel ti tukak igital talon. Barbasan pa'y atukak. Ay laklakayan, adda ayamot barbasan atukak. Ada. Awan! Ada. Awan! Ada kunak lang arodan. Ay di mo man ipapilit ti kayat mo si kairaw. Adda ayamot barbasan atukak. Jak pa'y nakakita. Sika ti saan pa'y nakakikita. Hangam no sakit. Nakakita kon. Anya? Ada pa'y tukak ngagtagoob. Anya? Adda ayamot agtagoob atukak. Ada. Awan! Ada nga ron. Awan! Basta ada kunak lang arodan. Sige man nga raw. Ipakita man kanyak day agtagoob atukak. Ay kwa. Saan na mabalin? Tapay asaan ang mabalin ngay? Saan nga agtagoob day dya tukak. No adda sa bali ang makakita kan kwa na. Anya? Dat lagday jay. Siyakla ti pagpakitaan na. Anya? Ay laklakayan. Ay dito yung rabaw ti kuliglig ko ti pagidaan ta. Labi-dabi. Di kan samot nagdigos, labi-dabi. Nagbangsit ka. Ay, nalipatak ti nagdigos. Naglibasak namin ni Jabalay mi. Amumatan ti ugali ni Ara nga asawa. Nagtutbrush ka? Idi kalman. Anya? Idi pa'y kalman ang nagtutbrush ka? Ew! Apay ang nagsardeng ka anag na, pilo, lakay. Shhh! Di mo pigsante ag sa umila bakaet. Apay aya? Idipam dito flashlight mo. Apay nga idapa ka. Basta idipam dito flashlight mo. Sige. Idapa ko na. Anyat sirsiripom aya, lakay. Apay, di mo makita day takuliglig ni tatang. Apay day takuliglig ni tatang mo? Nagkapoy kan Mila. Kita man na yung baga. Ay. Nag-happy trip damatan. Kuliglig pa'y tinagluganan da. Anya? Anya ti kayat mo, tatang? Kape, gatas, weno tsaa? Jay ko magatas, pilo anak ko. Ay, kitwa na, tatang. Mila bakit? Apay, pilo? Agtimpla ka iti gatas para kini tatang. Sige. 1. Urayan yung jay gatas, tatang. Aggatas kayo pa'y nga umuna. Sakbay nga agawid kayo jay balay. 1 pilo. Ay, nabanog ka na pan nagkuliglig idi rabi. Mas dawak ang amin kada kayo, tatang. Rabii kayo amapan agkuliglig. Para bangon matay no agawid kayo. Naglawa nga minyo kulkuliglig, anak ko. Iswahay na nabanogak.
Adto yan ti gatas mo, tatang. Nangyaman akmila. Ala, agigup kay tigatas, tatang. Tapno saan kay amadray? Anya amadray asasawam di tapilo. Ha? Ay, kwa. Awan, tata. Lipatan yun di imbagak. Nay, nagpapukis ka mat-ara. Wala, irong lakay. Ay, saan kalagaya man nagpapukis? Nagpakolor ka pa iti buok mo. Wala, irong lakay. Saan kala nagpakolor iti buok? Nagpapedicure ka pa'y. Wala, irong lakay. Saan la pedicure? Nagpamanicure ka pa'y. Wala, irong lakay. Naka-make up ka pa'y tinaposkal. Wala, irong lakay. Kas kala naka-make up ababoy. Kas kalamang luklukaw. Apay, babuyak aya. Si Kamet, di kala marabakan. Saan aga po tanalukmagak kat babuyakaw? Ha? May mayaten analukmagak ngamtay kasla nagungar asumbay tilangana. Anya? Napimpintasak metlaeng ngamjay sumbay tilangana babae. Anya laki din ni Ara. Sabali man ang titurong ti saritaan. Apay ngay, huway pari balkot. Kasla aburido ka pari Irong. Anya nga minaya tinapasamak. Kasla, anda mo ni Ara sikretok. Anya? Ay magasanganak iti panagsasaw na pari. Ay, ang mga nuam muna meten nga dakulkuligligam iti rabi pari Irong. Imposible, pare. Sikakan siya klati makamo nga da chicks ko. Sapay nagpintas ita ni bakit mau pari Irong. Karuprupanan ni Aramina nga artista iti tibay. Numagna, agyakayak ti patong na. Kasla alipugpog ti panagkinikin na. Kasla balasang akapuros no umisam pari Irong. Anya? Pasaray ipangato na pa'y adye paldana no agistorya. Anya? Ay, rumwara kon bakit? Ay katrumor kalata alakay. Mapana kon Mapan kalata alakay. Lukata mo tiri daw. Ay katlukatam lata alakay. Ha? Na. Inusubumat ng tibadom. Ay, salimuutin na. Iso nga inikat ko tibadok. Malarumor kan anya pelater aramidem. Ay, kwa. Ay, sahanak sa narumwar. Ay, kunak man no adda papanam. Ay, narumwar ka kidain. Saan matkit diyan napatag ti papanak? Nakitam lang ti ka, di mon kaya ti rumwar. Sana ko narumwar. Agin narakot talangin ngagpatpatnag. Ay, manjak. Anya? Ay, narumwar kan. Ang mga nuor-urayin na kanjay kasi narak mau. Anya? Apay, adi ka matagtagari, labi-dabi. Kasla nga menen, adda mo ni Ara nga asawa, labi-dabi. Anya ngay day tanga amo na, labi-dabi. Amang ano amo na nga da relasyon ta. Very good no kasta, labi-dabi. Apay anak ko na very good. No agsina kayo kini Ara nga asawam, datanton ti agden na. Ha? Nagganas pari Irong. Anya tinaganas pari balkot. Nagsiksigayam ni bakit mo no agpasikse. Anya? Limabas itay dito'y paraangan. Uray lagbati ti ayamuom ti bangbanglo na dito'y paraangak. Paggagartumam san ti asawa ka. Saan, mate? Amukbat nga asawam? Kahit nagturungan ti asawa pare. Nagturong mat di tadaya pari Irong. Mapan nga taay di bangkagyaw. Anya taramidan na di bangkag minghay. Awan pa'y matbo nga dagiti natang me. Mga no adala na patag nga ramidan na Pumanas siyar mat da bakbaketan. Sika nga pari Irong. Napan kakadimanin nagkuligleg. Ay, kwa pare. Amok
Kanayon mo ako ligligan di kataltalunan ni Labidabs mo. Apay, papanam. Nakiting ta short mo. Ay nagparparang pay dayta nangisit a pingping mo. Di talaang irong lakay. Ha? Anyat araramid mi jay daya? Ay, nangibagakan ka amap-mapanak ijay daya. Ha? Ada nakakita kan ka. Amap-mapan kay jay daya. Ay, kanapanak mo't nag-relax alakay. Anya? Mapan kag relax. Hindi ka bangkagan. Wan alakay, saan lang amapan ag-relax ti aramidak ijay bangkag. No di kat mapanak pa'y ag-work-out. Anya nga, ag-work out. Agtugaw, agidda. Anya? Pariraw, asino ti sapsapulam? Ni bakas ko ngay pare. Nakitam ka di. Kasla nakita kita nagpadaya. Anya? Surutem lata ijay daya Amangan mo adda ijay ni Ara nga asawa ang pariraw. Ay, anya nga itiaramid na jay daya. Diyaka mo Nagpintas mo ta nakitak itay nagpadaya. Nagpuskol ti make up na. Ay, naksapulan ti asawak. Mga noda sa baling araramid na. Ay. Ay, kunakat nga da ka dito'y bangkag. Kasino ti Rorayem? Basta agawid kan, di naksurutan dito'y iraw. Sino nga ro ti Rorayem dito'y? Ay nagbangbang lo. Nagpapintas ka pa'y. Or-orayak, jay mga rado kanya. Kanya? Mga rado kan ka kunam. Wan, iraw. No adda kulkuligligam. Addamit or-orayak ang mga rado kanya. Ay saan? Agawid pan. Ay saan na mabalain? Apay, si kalaang ayati makabaal. Ha? Ay saan? Di mo aramidan day ta. Ay kuhay, pakawanan na kon. Ay, Madi kaya't kumit nga raw nga da mga rado kanya. Ti amom nga takit jak ang mga dababaim. Ha? Unfair ano kasta iraw. Si kalangan nagragrag sa. Ha? Siyak mo ta. Ay, pakawanan na kon. Bakit? Sinahon di babaik. Ay, basta di ka agpaparado iti sa bali. Ay, yakayat. Anya? Ay, pangaasim. Pakawanan na kon. Ay, agsingsing peta kon. Bakit? Ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.